Vladimir Costuri da Roma. Oggi vi voglio svolgere un esercizio di trigonometria e un'identità. È un esercizio che me l'hanno inviato pochi minuti fa da Tirana e una studente mi ha detto se l'aveva svolto bene praticamente. Quindi questo video lo faccio in due lingue, anche in lingua albanese. Sa po marrë një student në Tiranë, më dërgoi këtë ushtrim të trigonometrisë dhe më pyeti, e kishte zgjedhur faktikisht, e kishte zhvilluar mirë dhe më kërkoi konfermim nëse e ka zhvilluar mirë. Tani, nell'identità è consigliabile di non svolgere di non passare termini con le proprietà delle equazioni, di moltiplicare o dividere o sommare e sottrarre entrambi i membri, ma sviluppare soltanto i membri in maniera separata. Në identitetet është e këshillueshme që të zhvillosh anët e barazimit, si thua, në mënyrë të veçantë, pa i përzirë me një tjetër, pa kaluar terma nga njëri anë tek ana tjetër, se unë kam shik vështirësime që të flas në gjuhën matematike shqipe. Allora, quindi qui, se vediamo c'è 1 meno cos n x, c'è 1 più cos n x, intuitivamente vi deve venire in mente di moltiplicare sopra e sotto con il cambiato di segno di 1 meno cos n x, quindi con 1 più cos n x. Moltiplichiamo sia nel numeratore che nel denominatore, quindi anche sopra 1 più cos n x. Quindi senza passare i termini da una parte all'altra, di incrociare i termini e così via. Moltiplichiamo sopra sopra, sviluppiamo quindi soltanto il membro a sinistra. Kështu që kemi shumëzuar poshtë qoftë emërosin qoftë në emërosin me 1 plus cos n x, duke parë që ishte 1 minus cos n x këtu. Më thënë pa kaluar terma, pa kryqëzuar terma e majtë në djathtë e anasjetës. Allora, e quindi sia sopra 1 più cos n x per sen x, invece sotto 1 più cos n x per 1 meno cos n x, la somma per la differenza, quindi differenza dei quadrati, 1 meno cos n quadro x, uguale, invece l'altro membro non varia, 1 più cos n x fratto sen x. 1 meno cos n quadro x, la formula base di trigonometria è sen quadro x più cos n quadro x uguale a 1. Da qui inizia la trigonometria. Kështu që këtu shumë për diferencën, a plus b për a minus b, a plus b për a minus b, diferencë e katrorëve, kështu që 1 minus cos n quadro x, dhe duke zbatuar tani formulën kryesore, nga këtu fillon trigonometria sinus quadro x plus cosinus quadro x baras me 1 minus cos n quadro x, 1 minus cos n quadro x e sen quadro x. Quindi 1 meno cos n quadro x e sen quadro x, e quindi abbiamo 1 più cos n x per sen x fratto sen quadro x. Quindi questo termine non l'ho sviluppato. Kështu që 1 plus cos n x per sen x, 1 minus cos n quadro x e sen quadro x. Semplificando sen x con sen quadro x, cioè ho sviluppato soltanto il primo membro, duke thjeshuar sen x me sen quadro x, pra zhvilluava vetëm anën e djathtë të ekuacionit. Në këtë mënyrë identiteti u provua 1 plus cos n x per sinus x e niente gesto da anno immediato, e quindi già dimostrato quindi identità. Quindi abbiamo sviluppato soltanto il membro a sinistra. Io ne approfitto di darvi le formule principali di goniometria, alcune formule che si usano di più. La prima formula, la formula più importante, sen quadro x più cos n quadro x uguale a 1. Formula më të rëndësishme të trigonometrisë që përdoren për identitete. Kështu që kjo është baza, sinus quadro x plus cosinus quadro x
balas meni. È ovvio, tangente x uguale sen x su cosen x, come seconda formula si chiama questa. Që është për definicion, për përcaktim, tangent x balas me sinus x fatto cosin x, pjesë tim cosin x. La terza formula, per importanza, possiamo mettere seno del doppio angolo, seno di 2x è uguale a 2 sen x per cosen x. Si formule të treta rëndësishme, sinusin e dyfishit të këndit, dyfishit të arkut, 2x, e barabartë me 2 sin x cos x. 2 sin x cos sinus x. Poi dopo coseno del doppio angolo, come quarta formula, che differisce un po' dalla prima, coseno quadro x meno sen quadro x. Si formula 4, cosinus i dyfishit të këndit, cosinus quadro x minus sin quadro x. Come quinta formula, e qui lo finisco, una relazione tra tangente x e cosen x. Tra tangente x e cosen x. Si formula fundit një relacion midis tangentit x dhe cosinus x-it. Cosen quadro x è uguale 1 fratto 1 più tangente quadro x. In generale queste formule vi risolvono tante delle identità volumetriche. Si formulë të pestë, vura me fjallidhje midis tangentit dhe kozenit, cosinus quadro x balas me një pjesëtim për 1 plus tangent quadro x. Përgjithësi, me këto 5 formule ju zgjidhni shumë identitete trigonometrike. Këtu mbaron lezioni, qui finisce la lezione, iscrivetevi al canale, registrone il canale.